Прывітанне, мае шаноўныя. Прывітанне, даражэнькія. Сёння раніца пятніца. Гэта заўсёды цудоўны дзень з-за таго, што мы набліжаемся да канца тыдня і адчуваем сябе трошкі вальней, як заўсёды. Але, як заўсёды, як і кожны тыдзень, нам трэба яго скончыць максімальна эфектыўна, каб нам было магчыма заняцца сваімі рэчамі, сваімі справамі на выходных, каб не звяртаць увагі на тое, што мы заставілі на працы, каб усё у нас складалася, усё, што і сёння, што і на выходных, найлепшым чынам. То бок сёння апошні дзень працы, і мы складаем сваю працу максімальна эфектыўна, а заўтра максімальна эфектыўна складаем свае выходныя і адпачываем. Так бы мовіць, віншую, бо хутка ўжо пачнецца субота. Ну, а ў пятніцу я ведаю, што многія адпачываюць. Я вырашыў на пятніцу зрабіць стрым па выкананню СТ-15. Я ўсё ж такі веру ў тое, што рана ці позна мне ўдасца нанесці гэты 3500 шкоды акурат па ўсіх ПТшках, якія будуць мацца ў камандзе супраціўнікаў. А таму, сёння я б хацеў пагуляць на Леапардзе, на Цэнтурыёне, магчыма Вікерс. Вікерс магчыма, таму што ў нас ёсць пракачка, вось бачыце, яна яшчэ на 8 узроўні. Як яна? Палявая мадэрнізацыя, правда ж? Вот і аб'ёй і галовка. Ось так паспрабуем. Леапард, Вікерс, калі што, то Цэнтурыён. У мінулы раз гэта быў аб'ект 430 разам з чым Удэсам, калі не памыляюся. Вось. Але не пайшло. Да і паза мінулы раз таксама не пайшло. Як бачыце, гэта ўжо трэцяя спроба. Вось, спадзяюся, так бы мовіць, скражаваўшы і на нагах, і на руках гэтыя крыжыкі, што ўсё ж такі ўдасца не толькі зрабіць добры бой, але і вось выканаць гэтую даволі цяжкую баявую задачу. Так, ну тут на гару трэба ехаць. На гару, нягледзячы на тое, што стэжкі тры ПТшкі. Гэта ФВХ. Супер, я для яе шотны лічу. Аб'ект 2685 і Фош 155. Ну, гэтыя хлопцы могуць паехаць на гару, калі што. Могуць. Не выпадкова, але наўмысна. Але я лічу, што ўсё ж такі гара гэта больш надзейная. У мяне танк такі, які патрабуе гэтай пазіцыі. Сор у нас засмуціўся. Яму не спадабалася, дзе ён апынуўся. Нешта у нас аж на 2 цяжкіх танка едзе. Так, адзінае, што мяне напружвае, гэта тое, што ў нас брані няма, гэта азначае, што мне выходзіць на першую лінію, ваяваць не тое, каб нязручна, але і небяспечна, правда ж? А таму мы зараз паспрабуем вось выйти здесь тут, на выездзе, вось тут, і ад галавы, каб у яе не траплялі так лёгка, будзем спрабаваць адгуляць. Калі што, потым мы змесцімся сюды ўніз, па-за спінамі нашых паплечнікаў, каб можна было нешта там таксама пакрысіць. Так бы мовіць, пацушыная тактыка. Як інакш сказаць, я не ведаю. Так, Шарль Малье ўжо стаіць. Але ён унізе. Правда ж. Е50М. О! ТВХ я тут не прострелю, конечно ж. Раз, два, три. Иначе ранта пробію. Ну, броню у меня немає, як я казав. За гэтага... Ой-ой-ой, ён там едзе, я його пропустив.
гэтыя хлопцы, слухайце, там задамінавалі. А гэты хлопец чамусьці паехаў сюды. Не-не-не, ты ведаеш, што лепей ад'едзь. Ад'едзь, бо нас тут мала. Правда, я не прокидываю. Так, калі што, наши отдали низ. Наши отдали низ, при тым, што у нас тут было мало танкаў. То бок яны там у большасці поздыхали. Флаха там будзе нас ужо чакаць. ПЗ поднимается. Какая паскуда, а? Не, ну тут бессэнсоўна, калі што зараз выконваць гэтую задачу. Бо 3 патэхі гэта не той набор ХП, які мне патрэбна збіць. Что яны туди подставятся и тупо базу захопить. Ну, такое себе, конечно. Ну, конечно, ты трапишь, блядь, в эту крышу, ну. Ага. Задорогие своим пролетела. Собака. Ладно. Перший бой ён таким. Зараз пачакайце літаральна хвіліначку. Мне трэба одну справу тут зрабіць. Так, 8. 3, 4. Ага, раз, два. Готово. Добре, усё як належить. Усё як належить, і все так, як потрібно. Так, ну нічого. Это був перший бой, калі што, тому нормальово. О, вітаю тебя, Анюта, вітаю. Нешта вы адразу тут з'явіліся, аж на троих. Прывітанне ўсім, хто долучыўся. Нагадаю, што ў межах гэтай 115 задачы у нас нам патрэбна 3,5. Дзякую, што сочыш за мною, Анюта. Нам патрэбна 3,5 тысячы шкоды нанесці ПТшкам, менавіта ПТшкам супраціўніка, то бок. Все ж таки гэта у большай ступені такі выпадковая задача, то бок патрэбна, каб была адпаведна колькасць ПТ на мапе у супраціўнікаў, і каб яшчэ мы ў іх траплялі. Так, ЛТ поехала, добра, ЛТ поехала, яна павінна засвяціць, таму мы лепей адразу станем сюды на пазіцыю адкідвання. Леопард ёсць. Ну что, наш ебр.
Поехал, незразумело неяк. Та собака вже тут, не? Там такі самі єбері, як у нас. Три, два, один, ну, худший. Там ще гриль був, коли що. Треба буде гриля так само. Трохи підстригче. Так, не, что у меня, дорогой бой, запар. Летить у дах. Будинный. Не чапайте моє ПТ. Моє ПТ это моє ПТ. Собака, бляха. Только две тыки дал. Давай, там еще был крыль. 8. А полетело добре, коли що. На такой дистанции, бляха, как влетела у вежу командирскую. У их по центру ЛТ и СТ. Это ось, конечно, цікавий роз'їзд. Може залетіти? Хто його веде, правда ж? Як кажуть, ні, то ні, а запитатися треба. Воу. Єче. Єче за погорком. Там єбр наш тероризує гэтую єчу. Може, каб ён не тероризував, яна подставилася, вийшла сюди наверх. А так ён по хребтині своє отримав одразу. Ай, хочеться потиснути, правда ж? Хочеться. Треба сховатися. А ось і СТРВ. Там її леопард уже мучить. Ай-яй. Ну куди ж ти? Next, please. Так, можно доедать, коли что, это 110,5. Тоже беспечно. Так, одна АПТ засталась. Нет, бессенсовно. Тут уже не выконать, не жаль. Да ёб твою налево, бля, куда ты летишь? Другий раз запар я ногу гуслю сбиваю, ну капец. Третій раз запар я ногу гуслю. А, кап тебе черти драли. Четыре, 3, 2, 1. Готово.
загрызли. Ну, 15-5 лик. Кого себе. Паттерн. Давайте Викерса. Ні, тут направо треба їхати буде на гору. Угу, ми акурат ось справа і стоїмо. На правому боку реки, я маю на увазі. Треба буде піднятися на гору. Так, що у нас по... У нас 3 ПТшки. Ні. Знову треба буде забити на эту задачу 115. Чекати, поки з'явиться більше ПТ. А так, суперсвині хто? Гриль, Фош Б. І хто третій? Т-110 Е4. Сколько ХП, конечно, мається, ну, короче, тільки коли вже занадто пошансує. В такому випадку я виконаю эту задачу тут. А так, конечно, маловероятно. Ну, уже летять почвари, уже готові. Не пробито. Титановые колы никто не отменял. А може і залетіло, чому ні? А, ні, не залетіло, тому що я не засвітився. Как я... поспішався. О, він мені не засвітив, що? О, як це? Це було можливо, як він мені не засвітив. Ось отсюда, це ж скільки тут? 200 метрів. І знову не... А, я все зрозумів, він доволі далеко проїжджає, тормозов. Він то за це ви мене не бачите. О, чувак, да ти гуляти не вмієш на ЛТ. Так, я отъехал, бля. Там Ебра подставлялся хіба что. Собака. Так, у їх на отстрелі стоїть леопард. Незвичайно, незвичайно. Вон там, бачите? А, тобі відповідно. Так, чомусь я не розумію, навіщо це я беру, але він підтиснув. Підтиснув бачата і чекає на його барабан, правда ж? Що йому ще чекати? Так, там концепт разом 13-105 LT-100 повинні добирати. Ай-яй-яй-яй-яй. Давайте сюди кинем на всякий випадок. Ні перший, ні другий раз не трапив, але ось зараз повинно трапляти. Угу. Ну, тобі з вусількою. А, мінус ранка. Ой-ой-ой, ніхто там ТВП.
забиваем. У сенсі. Єбро тут стоїть, зрозуміло. О, вось гэта ты трапны, конечно ж. Калі таким чынам ты трапіў, тут пытанняў няма. Не, там два леопарды сталі, іх не высветіць і не перахапіць, а ніяк. Адзінае толькі, бачыш, яны лезуць, а я не ў пазіцыі. Цікаво, куди він перекатився. Ён за пагорок гэтых. Хутчэй за ўсё перекаціцца павінен быў. А ён не стаў. Яны ўдваіх падціснулі, добра. Так, 140 павінен разбіраць. От собака, ты паглядзі на яго, а? Танкуе яшчэ. Оу, добра, арта падстрахавала трошки. Фух. Супер. Так, пры гэтым пры ўсім бачат недзе падзеўся. Бачат з'ехаў, змяніў пазіцыю чамусьці. Так, а ў яго барабан. Эй-эй-эй-эй-эй, куды, вось так вось. Зараз перанаб'емся, магчыма, ён падставіцца. Ай. Кудысьці вось тут. Ну, амаль што. Ну, ён падстаўляецца, магчыма, я не з'ехаў. Ці ён заўважыў, ці не? Вось сабака якая, ты паглядзі на яго. Да ёб твою мать, ну ляці куды трэба, ну тут жа вось столькі прасторы. То ведае, што я яго заб'ю з аднаго стрэлу. Блядь. Ой, ну трап, ну я тебе молю, ну. Давай. Сука. Не хоча. Ну, просто не хоча ехать. Ой, ехать, блядь. Ляцець туди, куди треба. Воу. 140 у нас супер, просто некий гулец. Цікаво, де є ще 60 ТП.
О! Ось ти, хлопче. Ну, отдай миш, гульня. Курва. Ось тут він. Собаки стали, бляха, в коробку. I've been thinking, lately it's just me against the world. Round and round I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burrow. Pressure turned this stone into a pearl. Lessons that I learned weren't always thorough, sugar-coated like a churl. Now I'm really out here on my own. Now my homies acting like I owe 'em, done extending out my arm. Made a lot of money from my poem. 4 потехи. Now they say I'm on. I can finally say I'm up now. I'm up now. 4 потехи. Ехать сюди бодаться. Ну, такое собі. Один тільки коли вони будуть стояти ось у гэтых мазах. Да і тое, яны засвіцяцца толькі напрыканцы бою. Мне здаецца. Як тут быць? Так, у нас двое з іх. І 2 грля. Яны, напэўна, вось тут займуць пазіцыю, вось тут, гэтай гралі. Далей, 704. Таксама, ён будзе тусавацца павакол гэтых грылёў. ФВХ 4005. Гэтая будзе чакаць свайго шансу. Яна можа і паедзе ў цэнтр. У нас тут зусім мало танкаў. У нас тут мало танкаў. Лічы, што ў двоіх толькі. Ну, яшчэ трэці вон едзе. УДС. Добра. Тое, што ён засвяціўся, гэта добра. Ён засвяціўся там, дзе я і чакаў яго. Зараз ён проста пераедзе сюды ў правы бок. Хутчэй за ўсё. Неакуратна ездзіш ты, хлопча. Ой, нешта наш УДС зусім нейкі такі хлопец засмучаны. Цнаклівы, так бы мовіць. Не хоча ехаць. Чаму ён, карацей, наш УДС вось гэты з правага боку? Я не паваліў гэтае дрэва, цікава. Так. У іх нібы адчуванне такое, разумеецца, што ў іх мала танкаў таксама тут, як у нас. Пакуль ж толькі грыль засвяціўся. Вось. О. Нечакана. Ага. Так, тут нема сэнсу, не супраць двоих стаяць. Брані няма, яны просто адкідаюць. Лепей вярнуцца сюды, і калі яны паедуць на нашага УДСа, то ў такім выпадку яму дапамагаць. Так, гэта бессэнсоўна. А у Вікерса тым часам перамога.
Ось гэта добра. Ай-яй-яй. Трошечки не хапіла, зусім трошечки. Не выходить. Не выходить. Так, калі што, гриль у такім выпадку іх кінуў. Ты хто з правага боку. Гэта добра. Здорово, РВ. Здорово. А наши их берут у коробку. Один только у нас правый фланг, мой фланг, и он не замыкается покуль. И он покуль открытым. Что он там за хатиной стоит, где? Як твоя справа? А что учора пах перемоги? Ты маешь на увазе у Helldivers? Да не сказал бы, на самом деле. Ніяка там перемога і не пахла. Я... Пам'ятаєш? Я ось, каб тобі розтлумачити, що до чого. Пам'ятаєш, у танках зовсім недавно був такий самий режим, коли ти супроць ботів гуляєш, правда ж? Я у тебе ще питався, ці він такий, ну, його добре глядіть, недобре глядіть, як увогуле, що там і як. Ось. І, ну, по сутності я не вельми люблю супроць ботів гуляти. Ну, то і саме у Helldivers було. Так, але що, я сподіваюся, Одес мені підстрахує. Сука, поспел. И он поспел проехать. На тебе у потылицу. 4, 3, 2, 1. О, якостно залетело. Супер. Супер, да поможи, а. Воу-воу-воу, поклала яка, а. О, нарешті він рипнувся. Воу, ти погляди на його, а. Не, Одес, конечно, не до чого у нас. І он під другий камінь заїхав. І став там, правда ж? Ти у нас такий вояр, ну. До камня доїхав і став. Дурень. Ой. Тому ж, то ти ж на Helldivers, ну, каб не компанія, то увогуле б усё було кепсько. Я б її повернув. Насамперед, щось погулявши 2 години, я б її просто повернув назад. Слухайте, тут був 140, ви вельми якісно ось гэта хлопча. Яны... Ну, гэта, я так разумею, напрыканцы ўжо аб'ядналіся. Ну, не сказаў бы, што якасна, але гуляў добра. А гэты хлопча... Тое самае. Ну, карацей. 2 зелёных перамаглі ў баі. О, у нас супроць 8. Гэта добра. А што калі прайсці знізу? Там же ж заўсёды толькі ЛТ едуць, правда ж? Правда? Што у нас па фугасах? 105. Што у нас па ЛТ? Одна ЛТ. Ну, малаверагодна, што бачат паедзе зараз ось сюдою. Треба лепей ось так.
Так, так, так. Фош з нашого боку сюди їде. І хто? Бізонте. Ну, не ведаю. Поглядим. Так, у меня до... Блять. Все это было... Не. О, правильно. Падай туди. Супер, ми відбили штани. Зараз будемо псувати настрой хлопцям отсюль. Ой, кобра. Ти, хлопче, акуратней. Для меня больше небезпечна ковра, бо її фугаси мене пробивають. Не пробивають, і таким випадку. Ну що, наважишся? No, didn't go in. А тобі, а що він сюди глядить? В сенсі, я б тобі в потилицю ж пробиваю. Эх, альфа не полетела. Та ёб твою налево, мать, ну. Якая гусля? О, 460. Хорошая альфа. Добрая. Приємная. Мы забьем. Эх. Литеральное мгновение не хапило. Так, тем часом. Это я уже съехали, правда ж? Ой. Это я неудало зробил, але лепше, чим нічого, правда ж? Курва. Три. Давай. Ну куди ж ти летиш, ну? Ну, дякую Богу, хоча б одного забрали. Так, далее. Мне потрібно... Ось, гэта хлопця. Мне ж треба все ж таки 3500 нанести по БТХах, а я покуль что тяжких только. Тяжких танков только. А, ну так у нас-то и не было, 2 БТХи только. О, глядите, яка ПТ у їх. 121Б. Хлопці, коли ви гуляєте на 121Б, вам сором, коли ви так гуляєте. Це не той танк. Каб можна було ось так себе поводити. Так. А там ще був Фош Б. Фош Б8. Ой, 311. Ну, это минимальная альфа, я так упевнена в этом. Так, мы спустимся тут, я сподіваюсь, мы не разобьемся. Давай, потроху. Так. Ага, мы засветились, Лёва. 8. Хлопцы, накидывайтеся на Лёва, бо ён мяне з'есть. Супер. Брасик подстраховал, як заўсёды. Малайчына. Но все равно треба було спробувати. 6400, добрий бой. І 1100 ще на світу.
Добре, трималася. Позиція спрацювала, так би мовити. Полевая пошта. Что у нас тут за листы дослали до нас? Перші за досвідом. Дякую, вялікі, але мне гэта не цікава, ваша прапанова. Так. Леопард. Давай. Ну, я не люблю вось гэты момант, калі гульня табе не дазваляе рабіць тое, што ты хочаш. Амаль што майстар. Я калі не памыляюся, на Вікерсе мне яшчэ майстар не была. Нічога. Хутка ці позна возьмем свае, правда ж? Так, блядь, одна ПТ. Слухайце, ну гэта нейкі дурны лёс. Я вось не ведаю, як яшчэ раз павесці вам. Па сутнасці, на сённяшні дзень толькі адзін бой патэнцыйна мог быць для мяне на 3500 по ПТ, але толькі калі склалася б усё на свеце, вось усё да аднаго. Канешне ж, гэтага не адбылося. Ну, а тут увогуле нічога не зробіш. Ой, так. Каб я мог гуляць на гэтым танку супраць цяжкіх танкаў, было б добра, але я гэтага не ўмею рабіць, тому поедзем туды, на фланг да сярэдніх танкаў. Агляд ёсць, гармата ёсць. Паспрабуем зараз наказаць проста ўсіх. Так, бронепанзер уже там, по центру. Оу, ён не адзін. Вось гэта цікава. Мне падаецца, гэта памылка як-ніяк. Бо два танки там не патрэбна. Так, добра, ён мяне не прабіў, яго не прабіў. На гэтым разышліся, так? Страляць па ім у мяне няма жадання, бо мяне пад каліберам. А ў яго ёсць рыкашэтная броня. Ды як так? Як ён знік? Акурат тут ось момент, калі я выходзіў. Што за сабака? ОДС, что ты ў цэнтр глядзіш? Не глядзі. О, падставіўся, бачылі, ён просто назад здаваў. Ой, кобра. Назад здаваў, падняў свой корпус. А ну, дзе ты тут выйдзеш? А ён нідзе не выйдзе. Цэнтурыён праехаў, ён не заўважыў кобру. Гэта азначае, што кобра недзе паехала. Мне так падаецца. Але вось зараз, калі я засвяціўся, то, мабыць, яна вернецца. А ну, выходзь. Нема. Гэта добра, што я тут нема. Бо, верагодна, яна з'едзе адсюль. Так, конепанзер. Ты там подставляешься? Нет. Тебе прикрываю наш поплечник. Блять, что это такое? 8 на кобра. Ну так, там беспечно проезжать. Добре, шарк футюр.
Ось сюди, ти мене не зауважиш. Сука. От ти курвіська, бляха, ну, я його тут не бачу. Ну, з такої стріляніни я нічого не увогуле не зроблю. Ціни там їздять, слухайте. Норм. Добре так стали. Добре. Не чекав мене, правда ж? Правда. Гэта 140 стабілізація. Тим часом, нам порвали усіх тяжких танків. Треба йти на оборону. Головне, каб УД з Центуріоном не поїхали нікуди і не стояли б на місці і приймали ось гэтых трьох. А ну я ще раз його засвітить. Єва, давай. Ой, это фонтан. Для чого тут був? Так. Ось бачите, ось гэта акурат быў той момант, калі ад рикошетнай броні мой снаряд, мой набой, ён просто адлятае. І тут нічога не зрабіць. Ой-ой-ой. Чаріотір, 4, 3, 2. Ён заедзе. Шарлі Маон. У, 507 вылетело. Вот и ось гэта, да. Вось гэта, да. Нешта я не заўважыў, 268 выносіла шкоды там, на жаль. Нікога не збівала, нічога не зрабіла, а гэтыя два падохлі там. Я накінулі фланг. А вось вам і вынік. 15-5. Ці яны вылезлі, я не заўважыў тады пад гэтыя тры гарматы. Ці яны проста кінулі фланг, павярнуўшыся сюды. Не сочачы, што ім у спіну зайдуць гэтыя тры стэшкі. Все равно. Давай, покажи. Топ-2. Там яшчэ цяжкі танк нешта напуляў. Оу, на гэтай мапе, The Vickers, ой. Мне не падабаецца, шчыра кажу. Бо трэба ехаць у штаны, вось сюды. Вось сюды трэба ехаць, мне няма іншай магчымасці. Тут у цэнтры ехаць гуляць ад на свету? Не, таму што у мяне маскіроўкі няма. Так не пойдзе, мяне супраць мяне ёсць крылты, не, у цэнтры гэта адразу мінус. 3 ПТшки, што з іх боку, што з нашага боку. Грэль 110-4, бег 268. Ну толькі калі я іх забяру. У такім выпадку толькі выканаю гэту задачу.
Тому у штаны становимся по захмызами, отбиваемся от ЛТ, ну а потом уже як пойдзе. Будем глядеть, як пойдзе ў баі. Давай, ось. Где ты тут? Ну, магчыма, што ён танкануў все ж таки. Китайская ЛТ можа. Добре, допомогли одному. Зараз ось гэтага хлопца трэба неяк. Ой, добра стаяў, ён трапіў. Ой, як яно заляцела, ты якасна, а? Так, Шердан у іх застаўся і ВЗ. Шердан і ВЗ. Недзе там ён ездзіць, я не бачу. Ой, шляпа. Так, АМХ. Нешта ты робіш незвычайна. Не поляцела. Добра. Ну там арту добрали. Ой, а где ты там, хлопче? Мінус. Так, у іх застаўся ВЗ. У іх застаўся толькі ВЗ. Хавик не подставляется. Хавик не под... из 4 на его выходить и... Ой. Кто это зробил? ПВХ? А кто яшчэ гэта мог зрабіць? Что за пытанне задае дурныя? Толькі ФВХ і могла зрабіць. Бляха, я не хочу выязджаць, бо... Вось гэтая поскудь мяне засвеціць. Калі яна стаіць у добрай пазіцыі. Ага. Едем. Так, трэба яе адразу выразаць адсюль. Так, куди ти? Зараз, хлопче, я підтисну його. А ми з ним розберемося. $370, ну ви розумієте? Так, там 110 Е4 еще мається у нас. Я не уверен, что мне дадут ее хоть как-нибудь пошкодить. А теперь набьемся на голду. Я нашотный уже. Безсенсовно. Тут знов турбобой, или только уже з нашого боку. Хлопець нешта просто затиснув W і їхав занадто упевнено у свої емоції. Не зауважу, що я від'їхав від його. Вертухан залетів, як пригоже. Подпалили.
Ну, неблага, слухайте, другі бой такі неблагі, 4. Ну, не круто, але ўсё ж таки прыемна. 4К ўсё ж таки, як не, гэта 4К. Вось, каб так адгульваць на гэтым, на Е75, то я б уже давно адзнакі ўзяў. Так. Так. Вікерс, правда ж, Вікерс? Давайте знову леопарди. Children used to run and play. Look at all the mess we made. Guess I never know where it went wrong. Sometimes I feel like all that's sad. Cause viral then people forget. О, мы ў топе супер девяток. Что по ПТ? О, ПТ-шек колькі? 5. Ну. Ведаеце, што б я хацеў зрабіць? Я б хацеў заняць все ж таки вось гэтую лагчыну. Там потым можна будзе сюдою выйсці, пастраляць. Калі тут будзе ПТ-шкі, можна будзе сюдою выйсці. Вось. І ну цалкам магчыма ў гэтым баі зрабіць 115. Галоўнае каб не падвялі мае плечнікі, каб яны паехалі і дапамаглі. Так, 279R з намі едзе. Гриль на адстрэле. Так, зараз нас тут у троих мы, ага. Так, там едуць хлопцы, я ўжо бачу. Падаюць дрэвы. Ось яны, там шарфуцюр. Так, стандарт б упаў. Центуріон, сука ты, блядь. Сюды хадзі, ёлуп. Ён стаў ПТ-шыць, паскуда. Ой, што ты будзеш рабіць з гэтымі паплечнікамі такого кшталту, а? Хары тут, добра. Ну так, конечно, блядь. Конечно, курыска, ты, блядь, трапишь, а як інакш. Конечно. Сука, приехала, блядь, на першую линию. Ёбаный рот. Как тебе, черти, нравится, а? Ну что, по центру будет засвет у нас? Нет. Нехто летить.
Давно вже не бачив каталі в новітному стилі його. Я ще вертуха. Глядите, кого знайшов. Ось гэта дык подарунок. Цікаво, чому я його не бачив? Гэта што, яго маскіроўка такая моцная? Трэба не гэтага хлопца тут высветціць. У нас хто супраць яго? У нас няма нікого супраць яго. У нас усе на гору паехалі. Ну, у такім выпадку я прапаную заняць пазіцыю, разбіраць яго, ўсё ж такі гэта 3000 хп. Яны просто так на дарозе не валяюцца. Правда ж? Поехали. Угу. Тільки я не розумію, навошта у нас аж на 2 танки упоролися у його, ну це просто трешак. Блять, за 3 стріли у його ні в одной альфи не вилетіло. І наші двоє подохли. Это трэш. Это просто трэш. У його упоролися 2 наших тяжких танки і 2 подохло. Ой, ось гэта номер, дик номер. Добре. Што, 4-5. Мы пакуль што яшчэ прайграем. Пры гэтым тут трэба неяк гэтага хлопца на маусе кантраляваць. Так, гару адбілі. Лічы, што гару адбілі. З'ехаў, падох. Ну, гэта такі лёс у цябе, хлопча. Захацеў, ды падох. Не хацеў бы, не падыхаў бы. Вось. Зараз мы цябе пасвецім. Неяк яго можна збіць ці не? Кобра. Такое адчуванне, нібы кобра яго не бачыць. ТВП яго не бачыць. Ой, як криво полетіло. Ай-яй-яй. Ой, боже, ну куди?
Ці К-91 його бачить, коли я його засвячу? Ось гэта пытанне. Мне не падабаецца, што нашы ўсе забыліся на Мауса. Вельмі не падабаецца гэта. Заебись. Да ёб твою налево, бля. Угу. Блять. Няўжо не адсвяціўся. Ой, а навошта вось гэтыя двое туды паехалі, блядь, ТВП разам з К-91. Ой, задурніца. Что там у нас? И забрали ці ні? Забрали. Добре. Не, там будзе поражение. Тут нават нема сумніву. Давайте паспрабуем з цэнтра даць адну-дзве тыкі, а потым можа будзем арыентавацца па раз'ездах, куды прыкроеце ў сэнсе да жарта. Што? Я нешта не ведаю, 155-58 бачат. Гэта жарта. А ёб твоя мать. І мне дзівацца падалося, што ён збіраецца ў цэнтр паехаць. Дурніца якасці. Поедзе, добра. Не едзе, перадумаў. Правильно, падай. Падай униз, там тебе самое место на самом дне. Няма чаго табе рабіць зверху. Так, ну, ПТшки маюцца, пытанне толькі ці... а ну выходзь. Зупыніўся МХ-13-105, бачылі? Амаль што выехаў, ну, трошку не хапіў. Так, наша не кантралявалі зусім. Гэты вось фланг, вось, і гэты хлопча ўжо там. Ну что, может нехто там стрелять, я его засвечу и разберу? Не. Никто не стрелять, я его не засвечу и не разберу.
И Бервенни никто не ломает. Так. Так. І не треба їхати нам до прожекта. Допомагати там Суперс 279. І ягони там бригади. Ось М48 Паттон, там ще ТВП був, правильно? О, а ТВП ще тут мається. Все ж таки поеду туди. ФВХ повинна добирати його з одного стрелу. Коли ТВП вилізе. Зробить таку помилочку. Так, наші віддалі. Гэты чомусь у троїх там сидять. Арта, Прожетто. Хто там ще з Прожеттора побач? Що то бачу? Марту бачу. Оу, фош подставил все. Звер ты, блин. Что ты, блядь, ну... Конечно, блядь, вы меня и высветите, и все на свете зробите. Ага, зараз ти будеш ще мене. А, ось чому. Ось чому. Так. Хто тут у нас? Эй. Я все зробив. Ой, собака, бляха, ж бешеная, ты погляди. Я без этого, без керовца, ничего тут не зробив би. Бокан тоже не був керовцем. На жаль. Викерс, выбираю тебя. Так, тут навіть нема чому вгадається, треба їхати у кут. Треба їхати у кут, і потім, ну, у нас не so страшний бой, але все равно кут відбиваємо і свою атаку розвиваємо. Потім у центр, а потім уже тяжким танком у спину заходимо. Так, по ПТшках усе добре. Просто все магчыма. Нарешті пайшлі баі, де можна нешта зрабіць. Галоўнае, каб настраляць за 3500 по ПТшках. І каб усё атрымалася. А дзеля гэтага мне патрэбна адбіць гэты кут у ЛТ ці СТ, правда ж? ЛТ нема, то бок у СТ толькі. За мною бакчат. Гэта таксама... Ой, шахцюр. Калі мы ў траіх проста ўвалімся ў кут, гэта будзе супер-мега-пупер. Але мне нешта здаецца, што шахцюр так не будзе рабіць. И я правы, як і ёсць. У засвеце.
пражэта, добра. Мы, калі што, зараз вось так праедзем. Ладно, каб нас пражэта не заўважыў. І вось так зробім. Супер, так. Ау, ты, хлопчык, выехаў наверх. Так нельга рабіць. Разумееш? Это небяспечна. Так, ну тут мне под каліберу павінна хапаць. Зараз выходжу. Куды я падзеўся? Вось гэта нумар. Просто вожу по гэтаму месту, дзе ён павінен быць. А яго... Ну, конечно, шотны дык шотны. Тут. А дзе ён быў? Хто мне распавядзе? Чаму ён не падсвечваўся? Што гэта за нумар такі? Так. Цішэй, хлопцы. Трэба акуратней неяк. Сука. Ось он тут. Ці будзе хоць які-небудзь засвет? Там -1 шахтёр праехаў. Ну што гэта было? Што гэта было такое, а? Цікаем. Вось гэты лаг, які маецца перад самым стрэлам, незразумелы. Нашы ўжо ўсіх пакрашылі. Уже 2 ПТшкі засталося толькі. Канешне, вы мяне бачыце. Альфа, ну прошу тебе, ну что такое? Блять. Это нечто. Идите в сраку, люди, ну доброе, ну. Так. Что по альфе? 400 ж? Нет, 390. Блять, але ўсё роўна за ўвесь гэты бой один раз толькі альфа вылецела, вы разумееце? Один раз. 397. Усе астатнія боі ўсё было менш. Ой, бля, вось гэта здзек. Вось гэта быў здзек, калі што. Ну давай, хутчэй. Леопард так сам вышел. Так, калі што, сёння мы граем трошки менш. Мы не до першай гадзіны дня будзем гуляць, а до паловы першай гадзіны, бо ў мяне справа неадкладная, якія пачынаюцца ў першую гадзіну, таму трэба падрыхтавацца да іх яшчэ. Вось, то бок у 12:30 мы скончым. То бок асталося ў нас час 1 гадзіна і 40 хвілінаў. Добра. Так, калі што, то можна было б там кагосьці падкарауліць. Вось у нас тут вуліца, там другая вуліца. І на гэтай вось другой вуліцы мы паспрабуем каго-небудзь заўважыць і збіць.
Is that all they've got? I can't believe I had to take a day off filming for this. Воу-воу-воу-воу-воу. Это не той, кого я хотел побачить. Аж ну двух. Не-не-не. Кепська полетела. Penetrated them. Так, ну лічи, що мінус ЛТ у їх. Де і у нас. Сука. Перазвёўся ён сюди. І знайшов магчымасць, як пашкодзіць, бляха. Доїздився. My time. Так, треба зараз 121-го разом з прожето поспробувати забити. Пробіцяв його хлопець, коли що. Справа, покуль у нас яшчэ бяспечна было. Ну добре, коли ты уже так гуляешь, то гуляй. Мы попробуем наших прикрыть. Наших прикрыть весь тут. Блять. Ты ёбань тупая, ты что робишь? Ты передумал атаковать, правда ж? Yeah, strong armor. Тобі места мало, блять. Зюмный хлопец. Адсюль не, а ось адсюль магчыма. Валім гэтае дрэва, каб яны выходзілі, а мы ім трошки надавалі. Так. А дзе пражэта падзеўся? Ён паехаў адсюль. Ну, няхай. Там ужо падціснулі маусы. Ёсць сотыя. Так, 2685. Зразумела. О. Іх па цэнтру хтосьці стаіць. Цікава, пражэта будзе свеціць ці не? Страшно тебе. Так. Давай сюда съехать.
121. Добре, добре. Пош під'їхав чомусь на тест ЛТ. Take that shell. Чому ти під'їхав на тест ЛТ? Холера тебе ведає. Penetrated them. Так. Penetrated them. Давай, фугасами, конечно. Шотных до холера, бляха. Блять, ось гэта... That's it so fast. Я учасно, конечно, не разродился. Треба было давать такую леопарду все ж таки. Да холера шотных, это кепска. Я не разумею только маневр нашего этого бляха фаша, який під 3 танки поїхав з одним барабаном. Ну що він зробив не то. Я мог со мною ось тут стоять, пужать того ж леопарду, ці забрати ввогуле того леопарда. Я б забрав Вікерса. Короче, все не то, все не так. О, нам же доступна модернизация уже. Так. Это у нас до розкиду, так. Розкид сигарета. Мне подается все ж таки это будет больше корисно. Ну, поглядим. Давай. Викерс, Викерс, Викерс. Восьмерки. Один я только радует, что это восьмерки. Три ПТшки без Самсона. Time to get this party started. Не, где на Т-50 едем? Не бы дал монстр хочет засветиться. Саладин. Авось. Авось. Так, таким выпадком нужно будет перемолиться на балду. Лора, Лора, Лора. Ой, 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 да ну куди? Ну гэта ж ввогуле ні ў якія вороты не лезе. Што? Гэта пасля мадэрнізацыі натрапнасць. Разумееце, у чым? Гумар-то. Гэта пасля мадэрнізацыі натрапнасць. Бляха-муха. Якія кончаны, як то было? О, приехали, хлопцы, на дапамогу. Armor penetrated. Я спадзяюся, гэта, ведаеце, гэта такія былі калібровачныя 2 стрэлы. Потым уже голду будзем выкарыстоўваць, пакуль што можна і так, мне падаецца.
Так, 3-2. Ну там, рухавік йому покривдзив, пошкодив. Ось так ось, нічого. І воно було того варте. No, didn't go in. Ну-ну-ну. Не пробили? О! О-о-о! Аді. Бачили, як прицел скокнув вверх? А що це за холера була така? А як так? Саладин тут повинен бути. Правда ж? Чому тут? Але мне больше подобається, коли так можна сказати. Позиція Вафентрагера, якого я б хотів пошкодити. Бо ПТшек мало, правда ж? Правда ж? А ось і вафелька. А ось і вафелька. Оп. Засветили ебра. Трапили у ебра. Ах. Поспел съехать. Поспел съехать. Где здесь шибрасик? Цали везде. Блять, ну як так? Паскудство натуральное. Ага. Наш бурасик не хоче до нас їхати допомагати. Ні, отсюди треба тікати. Бо гэта собака. И он меня, коли настигнет, ну все. Это оглушение неучастное просто. Дякую Богу. Одлупился. Куди ж ти летиш? Ну ось куди ти летиш? Penetration. Good shot. We're finished. Let's head back to the Enterprise to regroup. Ось той шот, який йому по даху прилетів, не пробив, ось його і не хапіло. Бо він не поспів би мені дати стрел. You were fine all this time, I was inside out. Put my heart in your hands till we came back round. Didn't think that you'd fallen so deep. Didn't know that I had it in me. Guess my sanity breaks away too.
Так. Ой-ой-ой. Мені подобається той, як зло роз'їжджаємося. Стільки ПТ вниз, ну добре, нехай. Так, а давайте-ка ми вас зарадим. Чому б і да, правда ж? Я з нами, то був коли що. Ой-ой-ой. Да, блядь, дайте ему Шкоду, сука ты. Конечно, ездить он. И он съехал отсюда. Ой, ну что за ёлу, блядь. Okay, we'll cut this out during editing, no problem. Как же это бесит, сука. Просто немагчимо. Едем направо, будем прикрывать. Ехать вперед мы не поедем. Будем за спинами, так мовить аж на с третьей линии. Максимум с другой погулять. Double the enemies and it'll be a fair fight. Чомусь хочется тут стать. Penetration. Good shot. Что, СТшки поедут теперь, не? Оу, як полетел. Добре, є трапляння. Мінус ремкомплект. Чому він не виїжджає тут? Так, давай. 3, 2, 1. Сука. Треба було заходити. Я ж лежив в этой долбаной бляха ЛТ. Збив з панталику. Ну і куди і як?
искать никто не будет из вас, правда ж? Калі не памыляюсь, у гэтых мазах знізу дзіркі маюцца. Не, хлопці, так не атрымаецца нічога добрага зрабіць. Цябе пражата нічога не засмучвае, што ты там? Ездзіць, спіну сабе агаляе, навошта гэта ты робіш, не разумею. Я ад грыля атрымаў. Я ж не засвяціўся, не? Nice one. Score. 705, а едзе. О, вы толькі паглядзіце на вось гэтага боса. Блядь, паляцела дык паляцела. Пытанняў няма, як яно паляцела. Але трэба сыходзіць. Не ў той бок тыцну. Трэба адсюль цікаць. Трэба адсюль цікаць, бо гэты фланг мы праебалі. Наши цяжкі таксама там не выйдуць, мне падаецца. Ім там бессэнсоўна кудысьці. Фаган сёмы некуды едзе, а чаму ён туды едзе, хто яго разбярэ, а? Не падабаецца, што яны адсюль не выходзяць. Бо калі яны выходзяць адсюль, яны падстаўляюцца, а калі яны падстаўляюцца, то нашыя там вікерсы іншыя магчыма нічога і не зробяць. Чакаюць, супраціўнікі групуюцца. Ну, ось і 60 ТП уже тут, правда ж? Penetration. Good shot. Правда, 60 ТП уже тут. We can barely see through the scope. They've hit our track. We're stuck here for a while. Optics repaired. Our view range is back up.
Добре, полетіло. Добре, коли що полетіло. Цікаво, сколь буде заїжджати 60 ТП. Сука! Где-то ему пошансовало, бляха. Таки вертухан залетел. Ой, таки вертухан залетів його. That's on target. Та иди ты в сраку, блядь, зведеный ж был. Ой, гульня, блядь. Over. Scotty, beam us up. Просто, блядь, немагчыма. Давно не було гэтай мапы. Давно. Трэба будзе дрэва паваліць там. Пэтэшак даволі шмат. Ну, патэнцыйны бой можа быць. Маюць бой такі добры патэнцыял, як не круці. Та спрабуем. Is that all they've got? I can't believe I had to take a day off filming for this. Заебись. Ебр стаіць на месцы. Просто, бля, што можа быць горш, а? Гэта калі твоя ЛТ, бля, на малінукі, яна просто будзе стаяць. На малінаўцы, пабачце. А вось цудоўны варожы ебр. Ну, хіба што паваліў усё правільна. Спадзяюся толькі, што ўсё гэта будзе працаваць зараз. Ты, блядь, ад'язджай прямо, то ты стаіш прямо. Я бы у нас поехал по центру кататься. Ну, молодчина, что сказать. От кого прикрывать тебе? Ты кого стебачишь? Ворожий ебр будзе ехаць у любым выпадку зараз па зялёнцы, па вось гэтых мазах. Гэта наш носіцца там, хутка згіне ўжо. Бо падстаўляецца. Ну,
Навошта ён выходзіць там незразумела. Ну да, я так, конечно, стою себе в этих мазах. А вот, бля, ён у яму яшчэ едзе, навошта? Адразу мінус. О, вось гэта дзіўна. Я выехаў, каб стрэляць, і не засвяціўся, разумееце? Блядь. Іх ебр таксама нешта дзіўнае робіць, слухайце. Увогуле незразумелае. Там унізе яго... Я кажу, скажи дурному моліцца, дык ён і лба сабе разаб'е, возьме так нашаму ЛТшніку далі ЛТ ў рукі. This is for you. Як у песні, разумееце? Курва, возьмися ты ў левы бок. Што ты займаеш усе хмызы? Незразумелы ты. Ты ж можеш стаць вось так вось. Олень, бляха. Без рогі. Ну, фаза яго павінная засвяціць, калі ён з'явіцца, конечно, над гэтымі бортамі ў гэтай яме. І тут нам патрэбна яго злавіць. Сука, сидзі адсюль, ёбань, ты тупорылая, блядь. Што ты робіш? Козлина, блядь. Так, а тим часом наші продули гору. Так, колькі їх танків? 2, 4, там 6. Гэта 7. Что будем спробовать? А больше-то нема чого робить, правда ж? Он там з'їхав гэты. Мне падабаецца, як наши сошаць за Т-57. Я не сошаць за ім. Вот он. Ну, не реагуємо. Добре. А я його бачу чи ні? Ой-ой-ой, кепска. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вось гэта была помилка моя, бляха-муха. І ФВХ, і гэты, і тут, і той, і сёй. Иди в сраку, ведаешь что? Сиди с твоей позиции, блядь, ёбаные тупорылые уроды. «705-го, блядь, сбить не могли.
А на што я паехаў перад увогуле? Вот што мне растлумачыць? Я ж павінен быў ПТ лавіць, а я ведаю чаму. Гэта проста мяне вкурвіў гэты УДС, які забраў мне маю пазіцыю, проста устаў там козліна тупоголовая. Адабраў пазіцыю, бля, і стаіць у ёй ніхуя не робіць. Так, гора, толькі гора, потом калі што, калі нікого не будзе, ці просто будзем здаваць, то з'еду ўніз, калі не, то будзем пушыць далей. Я бы поехал на засвет, может кому-то дадим, а не дадим никому, поэтому Алер поехал. Минус 113, 105. Так. У нас на гору мало хто їде. Панзерваген, Капваген. І є соти. У таким випадку, що я пропоную? Я ввогуле не пам'ятаю, що є можливість дати першісний засвіт. Ну, спробувати там магчыма, правда ж, заўсёды можна. Ось акурат. Тест ЛТ хотя б того ж, правда ж. Все, так. Я нікога не убачыў. Таму мы просто едзем сюды. Няхай гэтыя падымаюцца на гару, як могуць хутчэй. А мы тым часам зоймем пазіцыю на адстрэл, бо Есоты ўжо там пачаў страляць па камусьці. Гэтую сітуацыю мы ведаем. Вось бачыце, вось аб гэтым я і кажу. Track repaired. Stay mobile. Ricochet, try again. Got through their armor. Блядь, ты што, зачараваны? Нарэшце, бляха, з трэцяй спробы ён пратрапіў яго. Я табе дапамагу. Так што лепей ты туды едзь. They parried our shot. Не ляціць, а не хоча, а ніяк. 3, 2, 1. Блять, у зямлю другі раз, ну. Я ўпэўнены, у гэтага чалавека статыстыка ваўнячая, просто неверагодна. Бо звычайнаму гульцу так не шансуе. Просто, бляха, адзін строк набоїв долятае да яго ўвогуле. Ужо з 4 лічы. З 5. І гэта Леопард 1, калі што. Разумеете? Это не абы что, это Леопард 1. Отъезжаешь? Ну, отъезжай. Мы тем часом будем светить
Ось і Маус з'явився. That one didn't go through. Его пустили вниз, потому что что? Потому что никому, блядь, не важно то, что он тут. У нас на отстреле только прожета мается, больше никого. No, didn't go in. Разумеете, только прожета стоит на отстреле. Ну, Панзерваген еще не улик, коли что. No penetration. Ой, курва, блядь. Damn. No damage. Блядь, это нечто. Гэта нечто з нечым, вы разумееце? Ну куды ты полетел гэты набой? Боже ж мой. Their armor's still intact. Ну куды ты? Ну куды? Damn. No damage. Ой, все пиздец. No penetration. Let's get him. Track damaged. We could have done Ідите without в that. сраку, люди добрые. On to the next one. Вярцеў я вашу падтрымку, вярцеў я ваши навыки, блядь, скиллы и все остальное на одном месте. «200 урона пана свету». А? Як вам, блядь? Это бой году. Без усяляких сумневов. Просто бой году. Найлепший, блядь. Там какой-то УДС просто зачарованный, блядь. Це не бачу. Сколько його тут бачно? Так, УДС унизим. УДС унизим. И что мы тут можем зробить з ним? Отсюда ничего. Арта уже на горы за противником. Ну так, у их 261 две штуки. Their armor's still intact. Молю тебе, ну полети. Ну коли ласочка, ну кольки уже можно не лететь. Got through their armor. Мы ж так ніколи не пераможем, коли лететь не будем, ну. Что за говно, а? Хлопче, давай светло. That's a Дякую target. Богу. Хоть что-то, хоть нечто, хоть як-небудь. That. Нехай собі і аби що, але залетіло ж, правда ж?
Ты пойдешь святить? Святи. Давай. А я тут побуду. Бо я шотный один. А, нет, для ябра я не шотный. О, надеюсь, что вы там я стоите. У самом куте. Ну. Ябр нас перасвечивает, так. Кто их застался? ТВП. И он отъехал. Ябр Марчама у нас под базой. А МХ наверхе. Ось так, ось добре. Куди він їде? А ось і ябр. Собака. Поспел. И подох. То что треба. Так, ну, мне падаецца, гэта не вельмі добрая ідэя. Але у іх два танки засталося і магчыма. Ябр зараз так, знойдзе, ён нам дапаможа. Ну, оу, як адляцеў, вось гэта нечакана было. Калі што. Я чамусьці лічу, што там ТВП яшчэ можа нешта там панарабіць. Справа, чакай, тут тебе типка трычыць. Ну вось і ўсё. Ой, цяжкая перамога, цяжкая. Але як не залятала ў пачатку, ёлы-палы, вось гэта быў трашак. Леопард. Леопард. Так. 45 хвилин здалося у нас. Ми ще погуляємо на 4, приблизно 4-5 бойов. Восьмерки. Ох, одне хп заставили. ELC може його таран добрати. Але не добрала. Нехай, Т-62 лічить, що його ніхто не заважить, коли він так стоять буде. Наши не поехали, чомусь Т-30 прожета, бурасики на базе стоять просто. О боже. Так, добре полетела. Це там кілана. Залетела. Ось нечакана, але залетела, це приємно.
Т-62, что ты робишь? Ты можешь мне подломашить? Что это такое за маневры некие? For you. Track repaired. Блять. Это я коли что випадково на ремку натиснув. Yeah, strong armor. Блять, да як вони мені світять, а? Что за паскудство такое? О, Т-30 приехал, поглядите на его. Т-30 подъехал. Ну, главное, что приехал, правда ж, правда ж. То, что трохи спозднився, то в эту хуйня, правда ж. Ну, мені то так у його на голові так справа гэта робиться. Take that shell. Next, please. Бум! Де ж ти з'явишся, а? Так, Меля забили. А Т-30 двушотный лечим. Прожето не подъедет, правда ж? Прожето базу охраняем. Боронить. Угу, это не светится. Penetrated. Так. Треба тікати. Цікаво, я на факаті ні. Наш туртлі. Прожето дурний, що ти робиш? Wasted my time. Альфа не полетела. Так, тим часом прожето, Махчима був проїхав тут. You messed with Воу. Номад.
Ти не КД. О, дякую Богу. Ну там тортилі вже повинні його добиратися. Here, that's all for you. 5 фрагов, 6,5К, добре. Боже, привітання тобі. Розумію, усіх так, во всіх так, напевно. Так, фул десятки, фул десятки. Спробуємо відкидати тих, хто підіймається на гору. Класний камуфляж. I prepared motivational speech and everything. I'm free you're not gonna listen anyway. Let's roll. Поверни, 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 хлопче, поверни, ще поверни, сука. Олень, блядь, тупий. This is for you. Это тут дес просто. Живёла некая. Ой, як хлопче тобі пошанцевало просто, а? І пав ПП як не було. Так, я погуляю разом з Мінотавром. Take that shell. 430 У заїхав. Ну, нормальово, але тільки это не мой на свет. Жаль. Бомц. Прожита минус. Так, хэви. Светите вы не светите, але я его не бачу. Опс, опс, опс. 4, 3, 2, 1. И... Блять. Ой, как бы меня так залетало. Ты знал? Умберто. Оленевод некий. Так.
Маус. Где тебе тут прокидывать-то, а? То все не то. Так, дзве рты. Чым яны мяне зафокусяць? Яны просто сплэшам мяне дабяруць. Я чамусьці падумаў, што гэта маус адкідаўся. Ён перанабіваецца. Але не, ён мяне чакаў, малайчына. Что, поедем штурмовать штаны? Правда ж? Full impulse power. Buckle up and punch it. Это была кепская идея. Got through their armor. Бо я один сюда поднялся. Наши стежки полечили, что им это не потребно. Шарфутюр, ТВП, усе на базі стоять. Вирости версата так само. Ось гэта бляха моц. Та ёб твою налево. Бомц. Не, наши стали у аналку. Просто обороняются. Боронятся все, что они робят.
Где мы, что мы и кому мы? Поедем туда. Штурмовать гору. Don't you worry. I already know we're going to win. So I've plenty of experience. Be sure of that. Penetrated. Ты, блядь, скотина сюда была зведена, но... Нормас, мы их тут зупинили. The track's up and running. Let's roll. Ладже, приехал. Так, а наши тим часом кинули фланг. Це ж Київ, я говорю, що вони сюди приїхали. This is for you. Penetrated them. 380. Супер. Из Сёма отдался, приехал. Так, лепі сюди, нехай наші АПТ сустракають їх там. Take that. Ти з кулю взявся тут, а? Блять, подставився під його. Так, тим часом ми вже шотне. Треба тут ніяк крисить, розумієш? Треба ніяк у пацака гулять. Блять, ну что ты ёбаный, блять, физика. Дик, зараз чекаю, все ж буде. Я шотний, ти ні. Тебе ще є час. Ах ти курва. That wasn't my best take. Он мене зауважив і просто стрелив. Жаль, на жаль. Так, Вікерс тут. Давай, Центуріон.
центр, толькі ў цэнтр. Адсюль толькі ў цэнтр. Став, ніде. Enemy armor is hit. Давай, мої солоденькі, ти мені потрібно, ну. Добре. ПТ, гэта мне потрібно. Так, ну і в той бок поїхали. Може туди ще постріляємо трохи. Тим часом там і фошик есть. Ой, я рано з'їхав, ой, я рано з'їхав. Опс, ось це що було зараз? І як це розуміти? Цікаво був, правда, стрел? Ніби там просто у самий-самий край воно полетіло. Crack hit. One of our cracks is damaged. Ай-яй-яй-яй-яй. Альфа не пошла. Ну, слухайте, мне подается, мы тут по центру наробили справа. Зараз один тільки треба перехопити ось в этих ЛТ, які тут напсують усе. Вони то тут, то там виходять. Кабіни ще помилялися, було б добре. Стоїть ніде. А махчимо і справа, конечно ж. Не справа. Не справа это было. О. Ты-то мне и потребны. Так, еще 3 СТ. Фу, ПТ. We've lost a crack. We're stuck here. Crack fixed. Let's roll. Let's roll. С центра мы их выкинули. Ну, блять. Як він быстро перевівся, а? Як він хутко перевівся, як він це зробив, а?
Фантастична хиткость. Мантикора Т100 ЛТ. Мантикора Т100 ЛТ. І один і другий, я не там. Добре, 409. Добре. Не ведаю, але магчыма, што залятае. Не, гэта ўжо міма прайшла. Там быў сполох. А дзе ты, дзе ты, дзе ты, дзе ты? Няўжо ты там за домом недзе? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, кепска. Добре, добраў. І одна толькі ПТ засталася у іх. 1700, гэта... О, не, дзве. Гэта 1800 не трэба. Там не будзе ў яе столькі. Глядзі, колькі тут у нас, а? Так, схавалася. Схавалася. Супрацьмаўся. Не, блага. Бой неблагі, 3800. Ну што, два баі яшчэ. Так, а мы поедем улево. Там за камушками будем стоять и головой своей гандлявать. Сюда. У К4, К5. Ну, коли будет все добре, то пойдем потом по першей линии. Don't you worry. I already know we're going to win. I've got plenty of experience. You can be sure of that. Шаг-путюр разом за мной только. Ага. Ага, и что, тяжики не едут за нами? Это кепска. А другий шаг-путюр наоборот развернулся. Что, в таким выпадку придется строкать. Penetrated them.
Альфа пішла. Так, ВК під'їжджаю все ж таки добре. Ну, колись можна було так робити, сьогодні вже ні. Тут ніяких музов не прикриває тебе. Менее чекаю продаж. В голову пробиваем. Это добре. І он мені докладно пробиває в голову. Тут питання немає. Быть не може. О, ось где-то ти підставився так. Валер, бляха. Я ж не думал, что 4502 отъедет просто. We've lost a track. We're sitting ducks here. This is for you. The track's up and running. Let's roll. Я не чекав, виключно. Ну, ти, конечно. Ой, як я йому дозволяю так робити, я не розумію. Подставився. Шарпутер, гляди за 121-м, я тебе прошу. Что, чекаешь на меня уже? Ну ти погляди на їх, а. Такі вже кавалки танку я не бачить. Тим часом у нас уже шотно. Та блять. Як вони це роблять, а? Не. Безсенсовно. Так, два шотных, поглядите на это. Два шотных. І нема як їх добрати. І нема як їх добрати. Курва, куди ти побіг, а? На що ти мене кинув? Tracking the target. Stop tracking. Okay, we'll cut this out. Йобар тупоголовий, бля. Просто, бля, взяв, поїхав. Не оглядаючись і не стрикаючи. Тебе барабан, бля, тут два шотних. Ой, дурень, блядь, просто дурень. I'm here only because you still won't ever let me go. I'm here only 'cause I'm aware with you is
better than all alone. Oh, 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 say what you're dying to say. No, oh, tonight we're stars, but we'll fade away. Go on, light me up. Oh, go on, light me up while we're golden. Come on, light me up. Oh, come on, light me up before we come down. Stars will always come. Треба лепей налево ехать, бо там ПТшки могут быть, правда ж? А их 4. Дві фовехи, 3 лічи бабахів їх. І фош 155. Вау. Вау. Ну тут уже ніхто з них не поїде, правда ж? Вони просто це натиснули і все, не там стоять. Мимо. Свет мается, не мается. Кто их застался? 2 леопарды, Викерс и у всех ОВшки. Що в такому випадку? Ну, може сюди? Я не свечусь, чомусь бачат наш не поїхав. Ну что, уся надія на Батшата, правда ж? У нас Центуріон і не може їхати чомусь Action X. Хоча мені подається, повинен був би. Треба ехать. Единое только, конечно, меня засмучивает то, что ПВХи. Это лучший ваншот для меня. Я не люблю стоять, нема чего-то пробить стоячи на одном месте. И бачат тут еще.
Ці пражэта ўключыць святло, ці проста так праедзецца у цэнтр. Незразумела пакуль што. Ну, такое адчуванне не без прабою. Бум. Нішто сабе, гэта ён з цэнтру мяне пракідваў. Гэта ён мяне з цэнтру кідаў. Ого. Гэта у нас настолькі цэнтр не кантраляваўся. Да, да. Cut through their armor. Так, выхожу, не выйдем. Armor penetrated. Пятнадцать пять. Ну что, уже полова. Мне трэба ісці па сваіх справах. Я спадзяюся, што вам таксама. Хопіць ужо глядзець стрымы. Трэба проста разыходзіцца. Скончваць працоўную пятніцу. Рыхтавацца ўжо да выходных. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Ставьте падабайкі, калі вам спадабалася, пішыце ў каментарах, што не спадабалася, і падпісвайцеся на канал. Сустрэнемся мы з вамі сёння яшчэ ў відэа, якое выйдзе заўтра. Я спадзяюся, што мне атрымаецца смантаваць, бо яшчэ ў працэсе, і на стрымах ужо ў панядзелак, гэта бліжэйшы час. Таму усім да пабачэння, цудоўнага вечара пятніцы і цудоўных выходных. Пакуль.